پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی اولی تاجیکستان و مغولستان، سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم اوخناگاین خورلسوخ برای دایره وسیع نمایندگان وسایط اخبار عامه نشست مطبوعاتی آراستند. رهبران دولت‌ها نتیجه مذاکرات را برای تحکیم و توسعه مناسبت‌های همکاری دو کشور نیک و آینده‌دار معنیداد نمودند. محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، نخست میخواهم با پرزیدنت محترم جناب اوخناگین خورلسوخ، حکومت و مردم مغولستان برای حسن توجه و مهمان نوازی بار دیگر سپاس خویش را بیان نمایم. ما بر رشد و تحکیم پیوسته رابطه‌های دوستی و همکاری‌های سودمند با مغولستان دوست در همه عرصه‌های موردی توجه دو جانب اهمیت خاص می‌دهیم. ملاقات و مذاکرات امروزه آن را ادامه منطقی مکالمه بین دولتی میان دو کشور ارزیابی می‌نماید. تماس‌های منتظم سطح عالی و بلند را عامل مهمی تشکل شرایط مناسب برای باز هم وسیع گردانیدن روزنامه مناسبت‌های دو جانبه کشورهایمان می‌دانیم. در این قرینه از تکمیل زمینه حقوقی رابطه‌های دو کشور با بسته نوی سندهای همکاری در ساحه‌های مورد نظر طرف‌ها استقبال می‌نماییم. در فرجام مذاکرات یک قطار سندهای نو به امضا رسیدند که پایه‌های قراردادی و شرطنامه‌ای همکاری‌های ما را تقویت می‌بخشد. در رفت مذاکرات همچنین بررسی راه و واسطه‌های نوی توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در مرکز دقت ما قرار داشت. ساحه‌های صنعت کارکرد، بخش صنعت سبک و خوراکواری، انرژتیکا، ساختمان، کشاورزی، از جمله بخش چاره‌داری و چندی از بخش‌های دیگری واقعی اقتصاد به حیث سمت‌های آینده‌دار مقرر کرده شدند. در اینجا پرزیدنت محترم دایر به این موضوعها اندیشه‌رانی کردند. من هم جانبداری همین فکرها هستم. وابسته به این ما امکانات‌های تطبیق مشترک لایه‌های سرمایه‌گذاری را در این و دیگر ساحه‌های اقتصاد به بررسی گرفتیم. همزمان با این ضرورت زیاد کردن حجم تجارت دو جانبه و توسعه ساختار مبادله مال تاکید گردید. ما برگزاری همایش دوم دایره‌های صاحبکاری دو کشور را در حاشیه سفر دولتی این جانب اقدام مهم در این جانب می‌شماریم. بر آن نظریم که نتیجه‌های این همایش و جلسه اولی کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با فعال شدن تجارت دو جانبه مساعدت خواهد کرد. جانب تاجیکستان آمادگی خویش را برای راه اندازی تدبیرهای مشخص در همه سمت‌های ذکر گردیده ابراز نمود. ما رشد می‌بعده رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری را همچون عامل مهم تحکیم زمینه‌های دوستی بین مردمان تاجیکستان و مغولستان ارزیابی نمودیم. وابسته به این هوسمندی خود را به توسعه مناسبت‌های بین دولتی در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ، جوانان، سیاحی، ورزش و دیگر بخش‌های اجتماعی اظهار کردیم. از برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در مغولستان استقبال نمودیم. با جانبدار برگزاری منتظم چنین تبادل‌های
فرهنگی و گومانیتاری است. در جریان مذاکرات آید به مسائل مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفت. ما علاقمندی خود را به ادامه شریکی سازنده دو کشور با مقصد پیدا نمودن راه‌های واقعی حل و فصل مشکلات منطقوی و بین المللی موجوده اظهار کردیم. مسئله تامین صلح و ثبات، امنیت از جمله آن موضوعی بودند که به آنها توجه خاصه ظاهر کرده شد. تاجیکستان همچون کشور صلح‌پرور همیشه جانبدار صلح و ثبات پایدار، رضایت و همدیگر فهمی کشورها می باشد. چند پیش با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به اعلان نمودن سالهای 2027 2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده قطعنامه مخصوص قبول کرد. در این زمینه به جانب مغولستان که در برابر دیگر شریکان بین المللی ما از تشبث نو تاجیکستان دستگیری کرد، سپاس خود را ابراز می‌نماید. مسئله ذخیره‌های آب و اقلیم از جمله تغییریابی اقلیم و مطابق شوی بین پیامدهای آن همچنین در مرکز دقت ما قرار داشت. تاجیکستان از برگزاری اجلاس 17 کنفرانس طرفهای کنونسیون سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد بیابانشوی که ماه اوگوست سال جاری در شهر اولانباتر برگزار می‌گردد استقبال می‌نماید. ما چاره‌بینی مذکور را همچون اقدامی مهم در راه تحکیم همکاری جهانی در ساحه حفظ محیط زیست ارزیابی می‌کنیم. تلاش‌های پیوسته مغولستان را در این ساحه قدر می‌کنیم. در این جهت آمادگی خود را جهت ادامه همکاری‌ها با مغولستان در عرصه بین المللی از جمله جهت تطبیق تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم ابراز می‌داریم. ما از مذاکرات امروزه که در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگری دایر گردیدند قناعتمندیم. باور داریم که نتیجه های این مذاکرات با تحکیم و گسترش منبع رابطه های دوستانه و همکاری های سودمند بین کشورهایمان مساعدت خواهد کرد. در فرجام با مغولستان دوست پیشرفت و شکوفایی بردوام به مردم آن صلح و ثبات آرزو می‌نمایم. همین راه هم با جناب عالی دوست و برادر خود محترم پرزیدنت تبریک گفتنی هستم که در ظرف 5 سال به نهایت مخصوصا پایتخت دولت دوست ما مغولستان خیلی ترقی کرده است، خیلی پیش رفته است. از آن سفر اولین من تا این سفر از زمین تا آسمان فرق می کند. این نشانه به نهایت سیاستی خردمندانه و دوربینانه رهبر دولت را نشان می‌دهد. برای همینم من به نهایت از دیروز تا حالا خرسند هستم و احسن آفرین میگویم که چگونه در یک مهلت کوتاه من مقایسه میکنم زمان سفر یکم و حالا را چنین قدرت و توانایی دریافت کرده، مردم را سرجم کرده، دولت را آباد کردند. باز لایه نوی تعریضی شده ایستاده است، لایه نوی پایتخت
давлати Муғулистон дар ҷои бо аз ҳама зеботару хуштар. мо ба онҳо фақат мегӯем ки худо қувваттон диҳад. Саломат бошед. Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө, энд хүрэлцэн ирсэн хэвлэлийн төлөөлөгчдөө за принятие приглашения президента Монголии и осуществление государственного визита в нашу прекрасную страну, страну с древней историей вечного синего неба. С удовлетворением вспоминаю свой первый государственный визит в прошлом году в вашу прекрасную страну, расположенную на перекрестке древнего шелкового пути, соединяющего Азию и Европу, который состоялся по вашему приглашению, уважаемый господин президент. Осуществлением государственных визитов главами двух государств в течение одного года является ярким свидетельством нашей общей заинтересованности и стремления к дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. Отмечаю, что данный визит является вторым государственным визитом, осуществляемым вами, уважаемый господин президент. В Монголию за 34 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами имеет особое историческое значение, открывает новую страницу летописи отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. В ходе государственного визита президента Монголии в Республику Таджикистан в 2025 году мы подвели итоги достижений и результатов, достигнутых за более чем 30 лет развития двусторонних отношений. Обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, совместно определили приоритетные направления и перспективы взаимодействия, а также подписали 11 межведомственных документов, направленных на расширение и развитие отношений и сотрудничества. В рамках нынешнего государственного визита, осуществляемого вами, уважаемый господин президент, в Монголию, наши две страны подписали документы в таких сферах, как торговля, экономика, образование, культура, спорт, туризм, геология, полезные ископаемые, охрана окружающей среды, промышленность и инновации. В общей сложности 11 документов мы с вами подписали. Также развивать мы совместным вступлением сотрудничества между нашими странами подвели итоги и обменялись мнением нашего с вами сотрудничества. Мы договорились увеличить поставки из Монголии мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья, а из Республики Таджикистан фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции. Мы достигли договоренности о создании новых возможностей для сотрудничества путем соединения высококачественной монгольской шерсти и кашемира с хлопковой и текстильной промышленностью Таджикистана. Проведение в рамках визита монгольско-таджикского бизнес-форума, на наш взгляд, имеет важное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества и деловых связей между предпринимателями, создателями экономического богатства двух стран, увеличения инвестиций и формирования благоприятной бизнес-среды. Мы приветствуем и поддерживаем предложение о создании Монгольско-Таджикского делового совета, который будет вносить значимый вклад в развитие взаимных поставок товаров. Кроме того, стороны договорились о тесном взаимодействии между профильными министерствами, отвечающими за транспортные вопросы, в целях устранения существующих препятствий в транспортной сфере и создания условий для формирования более эффективных маршрутов перевозок и логистических связей. Кроме того, мы пригласили таджикскую сторону принять участие на высоком уровне заседания министров программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии, которое состоится в сентябре этого года в Улан-Баторе. Государственный визит, осуществляемый вами, уважаемый господин президент, наглядно продемонстрировал широкие возможности для расширения культурного обмена между нашими двумя странами. В частности, важным свидетельством является проведение в нашей столице торжественного концерта таджикской культуры. Мы договорились расширять сотрудничество между Национальным музеем Чингисхана Монголии и Национальным музеем Таджикистана посредством совместного изучения источников, документов и памятников, которые относятся к уникальному историко-культурному наследию, проведение совместных исследований в области нематериально-культурного наследия, а также реализации совместных программ. Мы обменялись мнением о возможности изучения богатого опыта Республики Таджикистан в сфере гидроэнергетики и развития сотрудничества в данном направлении. И также мы договорились обменяться опытами и отправлять в взаимной основе специалистов гидроэнергетической отрасли. Убежден, что реализация совместного проекта программ путем согласования национального движения «Миллиард деревьев» и национальной программы «Зеленое развитие 2040», инициируемых и реализуемых главами двух государств Монголии и Таджикистана, несет практический вклад в усилия по борьбе с изменением климата и опустыниванием.
Наши две страны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению и развитию сотрудничества на региональном и международном уровнях, отметив, что на протяжении длительного времени оказывали взаимную поддержку и активно взаимодействовали в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Выражаю признательность Республике Таджикистан за то, что она регулярно поддерживает резолюции, инициированные Монголией в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и выступает их соавтором, а также последовательную поддержку данной важной инициативы в качестве одного из первых государств-членов Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданного по инициативе Монголии. Приглашаю Республику Таджикистан принять участие на высоком уровне в 17-й сессии конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в августе этого года в Монголии. Также уверен, что Республика Таджикистан поддержит и примет участие в нашей инициативе по созданию международной коалиции по вопросам пастбищ и кочевых скотоводов, которую Монголия планирует выдвинуть в рамках данной конференции. Хотели бы особо отметить и высоко оценить вклад и усилия, которые вы, уважаемый господин президент, вносите в дело расширения и развития отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. Уверен, что договоренности и совместные решения, достигнутые нами в ходе данного визита, будут успешно реализованы во имя процветания Монголии и Таджикистана, укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами, а также станут новым импульсом для дальнейшего расширения и развития сотрудничества. Пусть братская дружба и традиционные узы взаимного уважения между нашими народами из поколения в поколение становятся все крепче, а дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Таджикистаном вечно процветают и развиваются. Желаю вам вновь ощутить теплое гостеприимство нашей прекрасной страны, страны с древней историей, священной колыбели государства, древних кочевников и земли синего неба. Уважаемый господин президент, благодарю вам. Барои намояндагони ба соҳаи ахбори